Anya laki din! Husto kay ti day nga imbagam. Saan ta nagkalaysa? Ngam obligasyon mo a suportaran ti anak ta. Mangtad ka kumamot iti sustento ah. Saan ka kumamot nga agsan naaya kasta? Obligasyon mo ti mangtad iti sustento kunak tumat. Alawanan, sumardang kan. Anya laki din aya. Ni, apay nga makaungot ka kasta? Ibagbagak laang matbaldo. Makaparod. Huh. Di ko namkit de. Iso ang makapungtot ka kasta. Ngamin awan maited mo. Gapo iti kinaano ti babaim. Anya? Gapo iti kinaano ti babaim. Nalipata mo nga ada anak mo nga ikam kumay ti sustento. Ay salbag ka kiti nga ama. Irresponsable ka. Ngam arsab ka mo't iti babae. Na... Ay, addan to aldaw mo. Baldo. Anya nga minaya ti parikot mo kinilinay pare. Nasingpa man. Kan kang runaan na. At damo ilangana. Sana niya? Huh. Diyak ka mo pare. Basta awanin panagayat ko kan kuana. Anya? Ay na pare. Agpanunot ka kumana imbag. Amo kung nagita agaraw mo. At daman ng chicks mo siguro. Iso akasta ka kinilinay. Si kakit dimot pare. Uwing ko na mo. Ay, basta. Nasingpa nilini ko na manay. Kan balasang anam amam. Awang sabi na. Iso agpanunot ko na imbag pare. Sakbay mo nga ibagabagang awanin panagaya mo keng kuana. Anya? Apa! Nagter ka mo tiniti day talang ambal daw. Wan tata. Hinakman ni Jaile. Nay, rumabi nga magpaili ka pa lang. Wan tata. Ay, mabit man lang maraw. At dala sa ludsudak. Ne, anya day tata. Apay, nagwin naswas kayon, itiin na tiputod mau. Ah, ay nile ni tata. Ay, Juan. Saan siguro nga isutigasat ako nada? Anya, ay nagsayangin bal daw. Nagsingpit ni Linay. Nadiskarte iti biyag kinasingpit. Apay pala ngayon sinam ngay. Ah, kwa. Awan nga minan panagayat ko kan kuana tata. Ay, sus, kunam lamanan day tabal daw. Panunutam ti pagsayaatan ti anak yaw. Sana day ta kinaarsab mo iti babae ti pangpangrunam. Anya? Ay, amok ti ugalim. Wagas mo lamanan na kita. Tapno agkiks ka. Anya laki din na ya. Amom, Pipita. Nagpaiduma talaga ti kinapintas nga dakan ka. Kasta ka di, Baldo? Ay na, yaman ako nay. Ay, nasaya at matay may ka. Kailiw ka nga na makita. Iso nga in ka gumaak ti imay. Makita ka lang. Sa anak at talaga ang nagbidot, anagayat kan ka, Baldo. Agyaman akmat no kasta, Pipita. Sapay la ko ma, tasyak lang ti lalaki iti biyag mo. I promise. Si kalaan ti ay ayatat ita. Inton pika, ken aging gat ingana. Si kalaang tinakarik na ak itinagpaydo mga ayat. Promise. Oh, agyaman akmanan, Pipita. Ala, ibusen tangaroden day to'y drinks ta dito'y par. Kat, kalpasan na nga eh. Di ka madanagan. I-date ka, honey. Oh, thank you so much, honey, my loves. I've no regrets. The sun still shines. The sun still shines. Talaga analipata mo ti anak ta, Baldo. Anya? Agasam man. Bulan mo tan tinaglabas, manipot iti naudyan ang tudka iti sustento iti anak ta.
Aging ga ita, awan apulos tin inted mo. Dahita ti kanayon mo asong bat kanyak, nagunag asan na ay. Anya lakit din aya. Oray imblock nak iti Facebook, adulat ti makakita iti ipopost mo. Anya? Agase man, proud na proud ka pa nga agpopost iti picture yo, iti babaim iti bitch. Ah. Sana all. Ngam, jay anak mo, awan apulos ti maited mo. Hey, Sige lang, aramidam ti kay kayat mo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, addan to aldaw mo. Isumot ti ibagbaga na kadagiti tattao. Nagsina kayo kanaon. Anya? Ay nanana, dayta ti kanayon na nga ibagbaga. Gaputadan sa bali a babae iti biyag na. Anya? Ay una yan. Arsab at talaga iti babae day jay abal daw. Kunam lano gwapo. Ay, no asino pa'y dagiti medyo. Isupay ti babae raw. Anya lakit din aya. Ay, jak man amo no anya klase apa nagpampanunot yadakin ni Baldo nana. Kanayon nang ibaga kanya. Nga awan kanu karbengak nga agriri iti anyaman akayat ng aramidan. Gaputa saan kami matanag kalaysa. Ay, ti awanan bain alalaki. Ala bayam laang balasang ko. Bayam nga aramidan na ti kay kayat na. Agbabawin to. Oh, si kamu maray. Anya dahi ta imo mau? Ha? Kwa? Si kamot gayam pare. Di na pa daytoy. Ipan ko man ijay daya. Mapan ko man isursur. Barong maibos ijay. Ayun Manuti may sa balo maray. 65 pesos lang man. Hala, ika na nga ro di ti talo balo. Ay, nagadon? Wen, ay bagla si daan lagi jay ka anak ka. Aywan Ala, mabiit lang nga rod pare. Nasabat ko nga ron nilini di na minsan nga aldaw tata. Napan nagsurso, iti tinapay di daya. Hey, kasi matilinay. Damag ko ngamin nga, wana pulos tititid ni Baldo, sustindo iti anak da. Unay mo tinipari baldaw. Di man lamasan iti anak na. Hey, masya na yung amin da jay. Kitad na nga ron sa bali, a babae iti biyagnan. Anya laki din ayang. Aslasan nagpampanunot man. Ay na, saan akasla? Talaga asaan nga agpampanunot, tunay. anyat kunam? Masigog ka? Un Baldo, dua bulan ang tisikog ko. Ay, madandanagan na. Ha? Ne? Apay ko mamadanagan ka? Iyak ngamin amuno kasano nga ibagak iti inak. Mabutengak nga umawag kadakwada iti lugar mi. Nang runa dagiti anak ko. Anya? Anak? Ay, kwa. Pasensya ka kuman. No jak na ibagakan katipod no. Adda anak ko iti lugar mi. Adda da iti poder ti inak. Anya? Sus. Apay, at di mo imbaga iti pay lada mo. Ay, kung ako man nabalasan ka. Saan, Baldo? Ibagak itan tipod no. Adda limang anak ko. Iso ang maikainam da ito anak na. Anya? Pasensya ka kuman no italaang ti panang ibagakan ka. Mabuti nga ngamin idi, taamangan no panawan na. Ay, sus! Oh! Baldo! Mabit lang! Baldo!
Ay na pare, jak amo, no nyat iba itaking ka. Jak amo no masyanak ka, no katawaan ka. Una yun ti kastoy pare. Pinalawam ni Linay amay salaang tanak yaw. Nagbabae ka. Ngamdya pala ang 5 ti anak na. Anya laki. Ay. Mariribukan ako no niya ti aramidag pare. Abdaging garay ta pare. San ama balayn asal mo nga amot aramidang. Gaputa inaramid mo. Ay na. Diyak amo kang kaparay. Daytan di maghanap mo iti kinaarsab mo iti babae. Anya? Anya, 5 ti anak na di babae ang isukatam ka ni Linay. Uwan tata. Ha? Impagarup ko abalasang. Ngam saan mo't gayam. Naladawan, idin ako na nakanyak nga dali mga anak na. Nga dayi lugar da. Baldoya, dayta, di maghanap mo iti kinaarsab mo iti babae. Ay, pinanawam ni Linya may salaang ti anak yaw. Nagbabae ka, nga may tilimapay lang mo ti anak na. Anya, kamutin baldaw. Ay, tata. Hayawan, diyak mo ti may bagakitaking ka. Ay, saan ka mabagbagaan? Sanay, makakatawa, magking kabal daw. Nagala ka lang, iti batong empok-pok mo, iti ulam ba? Anya? At dali mga anak na, may kainam tanak yaw. Lumakay ka din na oras, baldaw, nukas talaang. Ay na, nagmayatibiyag mo ide, adda ka pa iti din na nilina. Marsam kanto, mga minuti babay. Anya nga ita, ganapom ti bunga tiyaran mo. Mariribukan na kiti kastoy a sitwasyon, Pipita. Ha? Anyat kayat mo asawan? No idi pa ila ko mga min. Kat imbagamon nga dali mga anak mo. Sana kumakastoy ita. Ngam na ko nang mat kanya, ngay ayatan na. Kan nag-promise ka pa'y, nga anyaman dagiti mapasamak. Kat siyaklat tati ayatan kan ipatag mo. Ay, Anyat kayat mo asawan? Agbabawi kan, gaputan na amwam nga dali mga anak ko. Diya ka mo, Pipita. Mariribukan na katalaga ka. Ay, alakit din. Ikanak iti 3,000 ta aramatek ama pa nagpa-check up. Anya? Ne. Nagdakal mo tan. Ay sos, di ka nagreklamo. No dayjay aleni, kat agtal-tal na laang nga uray saan ka nagsustento. Ibahin mo ako. No. Idarum ka, no saan ka nagsustento itang balin nga anak ta. Anya laki din pare. Dandani di ka pa nailasin ka po iti lang ha. Kas ka mo ilangan agtawan iti 50. Ah, Sigurado. Nung makita na ka ni Linay, katawaan na kagapo iti lang ha. Kan ka po matlaang iti kinarsab mo iti babae. si kakit di mo't pare. Nalagamat nga'y gagaad mo itang tagtrabaho niya. Para iti inom nga ubing asup-suportaram. Ay, mawan nga rod pare. No sa anak mo't ngamin nga aggunay. Idarumnak ni Pipita. Anya? Uwan pare, dahi tati ka na yun na nga ipagbaga kanyak. Isong agan ano sa klatan nga agtrab-trabaho. Agtrabaho akiti inal daw. Sakit no maminsan. Inak pa'y makikumboy iti rabi eh. At dalaang maiyawat ko kan ko na. Ay, una yan pare. San akasta tibiyag mo iti ni? Idi nilini ti kadindinam. Ungaya, kumusta mo tanti puto mo kanilini? Mangmangtid ka kalim langit ti sustinto. Saan nga rod pare? Iso akasta unay abain ko kan ko na. Una yun pare balda. Intarayam ti obligasyon mo kinkwana. Sa ita,
Maobliga kang agtrabaho para kadagiti saan mo mo't apinutot. Anya laki, di mo time aya. Anya? Kasta aya? Wan. Katno iso ti agwarwaras ada magditi barangay tayo ita. Ay, na yan abaldo. Ganaban na ita, ti bunga ti aramid na. Ayun agbabawi itan ngam naladawon ti amin. Masabat kung tulaang, katawaak iti kastaunay. Kinaarsab na iti babae, nakabirok lang aron iti 5 ti anak na. Day tangarawd, kinababairo na, nakabirok iti pagrigatan na. Nagsapa ka batin baldaw. Naggapwam. Nanay. Kaslawan turturog mo Awan na talaga, tata. Napuyatak nga rod. Napanak nagtrabaho iti restaurant in San Dave. Diyan 24 hours sa panganan na iyaili. Anya? Agtrab-trabaho ka itan iti panganan? No choice nga rod, tata. Ay, na yun arigat mon baldaw. Awan nga rod. Nga manyangay, anos laang Agawidak, tayo naklamaturog iti 2 nga oras. Inak tumanan ni Jabangkag. Inak purusin ti bunga dagiti mulak. Kalpasan na, agrubo atak manan. Mapanak tumanan ni restaurant ti kasinsin ko. Anya? Ay naapaw. Iti kasta pa nagtrabaho. Kasla kurang pa ngay pakan mo ka nagiti 5 asyuman mo. Day ta, ti pag nakmambal daw. Salbag ka kay day. Kita man day talangam. Kas kalasumbing agbibig. Dito'y daga. Anya laki din na yan. Ay na, apaw! Kudak lakit din o sino alakay ala at di masabat ko. Si kamad gayang baldo. Ay, una yan na pananguyaw mo kanyak. Ha? Ay, kwa? Saan kamot nga uyawan? Ibagbagak lang ti pudno. Na yan, day taalangam. Kasla kamotan agtawon iti 50, iti kasta nga itsuraam. Anya? Agasa man. Pudno ka di, tinadamag ko. Nga adda ka no 5 nga anak na, di nangisukatam kanya. Intarayam ti obligasyon mo iti anak ta, sa ita. Agpakpakaama ka kadagdi saan mo mataputot. Nagmayat man day ta nga aramid ti maysa nga ama. Maysa nga irresponsable nga ama. Lene. Ngam ala itultuloy mo lata. Taamangan no idarum na ka, ti babae anang isukatam kanya. No saan mo atakdaran, ti obligasyon mo kankwana. Anya? Kinaarsab mo iti babae, dahi talangaro tinaganap mo. Kinapudno na pare, kaya't kunti sumuko. Anya? Sumuko nga ibagbagang may. Mababain na kadagiti tao. Dahi tatipudno. Nanguro na kinilene. Nasabat ko iti na minsan. Naku na nakasla kano nagtawan iti 50 iti langak. Pudno mo ngamin pare. Saanin ang mailimod dahi ta? Kita ang ngamin dahi tsuraang. Kasla kalasumbi, apo manag na dita kalasada, aldaw rabi Oray man, no sinaay mo amin na sinaay ita pare, nalpasal ti amin. No kung asubyam ni Lini, imposible no kaya nakabay. Day tangarod kat pare. Kaya't ko teg-sublikin ni Leni. Ang amok adin akon kayat. Kalpasan ti inararamid ko kadakwada iti anak may. Hinaarsab mo iti babae, pare. Dayta tinagtungpalam. Iso akatawaan na kanilin Ay, jak amaw, nanyat ibagaking ka, pare. Iso nga makaamo ka man lagay. Bastag nakam kan. Anya laki din ay, pare. Bueno, papagayam.
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Sige, piling. Saan mun abayadan day tagatangam ko maatuyo? Kukwamon. Saan kun apabayadan? Anya ko ta saanan, bong? Bayada ka? Apay, baknang kaya? Ilibrik nga rudkan ka. Uy, ado ti kwartak. Iso abayada. Anya lakit din aya piling. Ilibrik nga rudkan ka. Apay ka di nga ipilit mo nga ilibre. Kunamlan ado ti kwartam. Kuang amin piling. Agayatakan ka. Iso nga ilibrik day tagatangam ko maatuyo. Sika, agayat kanya? Ay na, bong, pagan ano ka ngay mo? Di kanto pa yung digdigos. Ita, ibagang ay ayatin na. Ay, agraraman ka. Ha? Diyak pagtatako ng taglakla ko lang itituyo nga ang dog. Hoy, Bong. Bumangon ka man dita sofa. Di ka pa'y nagbuggo iti sakam. Sakbay nagidda ka dita sofa. Bumangon ka ditan. Anya lakit din ayan inanang. Disturbo kayo. Inka man nagdigos, taga-tuyo ka. Siyempre, aglaklako ang itituyo. Iso nga agat tuyo ak. Aglalaukan ti angot mo. Agat tuyo, ken agat lingot ka. Nagagatak amin nanang. Iso akas to'y tiangot ko. No nabanglo ka, ay mangipasimuda agday ta asadot ka. Anya? Wenmat. Kitaam ni Cardo akaruba. Nagbanglo ti paywod na. Ngamawan mo trabaho na. Tadimot nga rod manggad. Pakpakanan lang ni nanang na. Nasaysaya at matlaeng no nadalos ka iti bagem, Bong. Uray no tuyo ti ilaklakom. Basta nabanglo ka kuma. O, di mayat kuma. Wen ka di nanang. Agdi ko saktulat ta. Anya lakit din aya. Uncle Bong, ingka man na naglako iti tuyo? Wen, kaanakan. Naisupot kung dagiti tuyo alakok. Isuro-suro ko manen inton madamdama. Ket naisaganak metten ti impritok apang free taste. Free taste at tuyo? Una. Iparaman ko kadakwada tapno gumatang da. Anya? Adun ti sukik. Iso amalako adagos dagiti tuyok. Ket ingka nga rode nagdigos tapno nabanglo ka ngaglako, uncle. Sanen. Agat tuyo ak tumutlaeng. Apay kadyadi mo kaya ti agdigos, uncle. Di mo la matultulad ni tatang ko. Inaldaw nga agdigos. Manaktakla day ta. Apagbit lang met ti agdigos Nagadulakat nga ibagbagamon aya nga ubing. Agdigos ak tulat ta kadi. Tuyo! Kumatang kayo iti tuyo! Kabarbaro at tuyo! Saan una yan apgad? At dabay free test na! Oy, umay ka dito, oy. Sika nga glaklako iti tuyaw. Hindi banda. Ay, inak iti ayan tilakay. Tata, gumatang kayo kadi tilakok atoyo. Wine. Mabit lang tay disok ti basket, tata. Aday tata. May isa lang klase tilakok atoyo. Naimas ka dimot lang day ta atuyaw. Una tata, nabanglo no ipritom. Sakit saan unay anaapgad? Sigurado ka. Wan tata. Mabit lang taalaak tay free taste. Adda free taste na? Adda tata, insupot ko ti free taste. Mabit lang taalaak dito'y basket. Ato'y tata. Sige, mangpidot ka itiramanam. Sadan. Gumatangak iti kagudwakilaw. Basta sigurado asaan anaapgad Saan nga ro, tata?
Na, apay akas ta ti payud mo. Nakaalalsem ka. Kan agat tuyo ti payud mo. Ket gagangay Taglaklako ak nga rod iti tuyo, tata. Ay, saanin barok? Saanak gaya magumatang? Nadismaya ak itinalang abkukan ka. Agdigos ka kumapay Sakbay nga agisursur ka iti lakob. Alakit din, tata. Gumatang kayon iti tuyo. Ay, sana ko na gumatang. Jak magustuhan ti payud mo nga aglaklako. Ala, ingkan, nadismaya ako na gumatang. Ha? Kundi pa fritis ka pa iti impritom atuyo. Jak kayat aramanan. Adak manen, piling. Umay ka manen ikan iti tuyo. Sana ka gumatang iti tuyong, Bong. Bagak aya agatangam. Ilibrikan ka. Nya? Ay, saanon? Ingkakot isursor, tay supay ti ganan siyam. Ilibrikan ka, piling. Oh, atoy. Kwa, Bong, anya, dirit saan kanwan? Saan ka akayat? Amok nga gusto ka kanya. Apay ngay. Saan ka nga rod akayat? Nala, ingkakat isursor day tatuyom. Awatem nga rod dito isang asupot, ta ilibrikan ka. Saanan ko nakmat? Ilakom kit day, ta isupay aganan siyam. Tapno da igatang mo iti shampoo kan batsop mo, tanay, hay. Kasla di ka makagatang iti sabon mo, iti kasta ngay tsuram. Ay, ado ti sabon mi anabanglo. Nagangot ka mat. Pwe. Gagangay taglaklako ak nga rod iti tuyo. Ala, ingkan, ipanaw mo day tatuyom, tadyak pagtatakunan. Di mo kayat o relibre? Dirit saan kan, Bong? Jak mairusok asidaan ti lakom. Ngamin, narugit ka iti bagem. Kaya't nangarot asawan, narugit mo ti lakom. Anya? Ngalain kan, tauray ikanak iti libre atoyo, jak matla awatan. Amom ka di, adya inted mo idi atoyo kat saan ko asinda. Impadawat ko di takaruba, tas si daan dagitay aso da. Anya? Uncle Bong, apay nakalidliday ka dito yung sirok ti mangga. Ha? Ako kaanakan. Amo ko nangkel. Siguro, nabasted ka niya. Na, imubingan ka. Ngam amom tinabasted. Apay, uncle, nabasted ka? Ha? Kasanungamot ngamin, nakangangdod ka, uncle. Anya kamutin ka, anakan? Ay, no saan nakalang nga anak ni Kasinsin Pidring? Amangan no matapiskan? Relax ka kadilang, uncle. Ngamin, ibagbagak lang tipod no. Nita, sumanaupay lang. Agawid kan, panawan nak dito'y sirok ti mangga. Amo, Uncle Bong, no kumatakas la ka kinitatang ko, ado kumati chicks mo. Anya? Hoy, Bong, kasla imbagamutin nga ado ti chicks ni tatang mo? Jakla mo ngam nabanglo ngamin ni tatang ko, uncle. Kundi pumadapay, kun kanayon ngagdigos. Iso akay kayat day pagtrab-trabahuan na. Kay kayat ka no ti chicks. Imubingan ka, ngam amom dagita nga ibaga. Naangdod ka ngamin, Uncle Bong. Agat tuyo ka, iso anabasted ka. Anya kalakit din ay aboy. Sa anak anabasted? Di ka naglibak, Uncle Bong. Nabasted ka, iso analiday ka. Tiaramidem, agdigos ka kanayon. Tapno saan ka nga agat tuyo? Anya ti ko nambong. Mangipapulo ta kiti digos mo. Wananang, tainak man ija istor ni Miling. Tainak gumatang itinabanglo a syampo, kan nabanglo a sabon. Ha? Padasak man ti agdigos a kanayon, nanang. Ha? Kuna ni Boy aka anakak, akay kayat ka no ti chicks ni tatang na. Gaputa kanayon a nabanglo. Ha? Iso atuladak man, nanang. Husto ti kuna ni Boy. Agpabangluak, tapno sa anak a mabasted. Ha? Na,
Anya kayo matinanang? Kastalatan ti sungbat yo? Kwa nga main, bong. Nanaknakam nga min ni boy ngam iti sika. Anya? Mala, ingkan gumatang iti shampoo ken batsup mo. Tagi dadangak iti digos mo, bong anak ko. Apong, kitaan nyo ni Uncle Bong, oh. Itay pa ijay sangot ti Sarming. Kan, nakapulas mat. Wan nga rodo, boy apok. Italaang anak kitak nga insuot na tay nabayagan a ginatang ko akabarbaro a pantalon kan t-shirt na. Nasayat launay ata nagdigos. Sakit kundi pa bang lupay. Papanan na nga ta. Nalabit ang mapadagangkat iti lako na atoyo. No apay amas kay kayat na ti agisursur iti tuyo, ngam ti mangsapol iti panggedan na. Kay kayat na kano tay bus na ti bagina. Di na kayat nga damang mandar ken kuana, apong. Sa baagay nasaysaya at anday ta apagkwartaan na, ngam ti awan apulos, wano agis istambay laang. Oh, day jayan apong. Rumwar sa amatin ni Uncle Bong. Inak kasarita. Uncle Bong, nakapulas ka ah. Kung kastaunay ti pormam. Sakit nagbanglo ka pa'y. Nagbanglo ka talaga, Uncle. Wan, kaanakan. Papanam nga minaya. Inak agsapol iti pagsaya atak ah. Agsapol ka iti balasang? Amangan numabastag ka manan. Oho, tila sa asawa mo't boy. Ala, inakon. Ala ah, agan-anad ka, Uncle. Good luck! Sige. Tulungan ka, Bong. Ekang ka pwestom, pagtakilakwan toyo. Agyamanak, Mr. Go. Etel ko basit pwesto kan ka. Pakamu kan mang palawa. Kan basit lang abang mo. Gapo masyanak kan ka, Bong. Agyamanak unay, Mr. Go. Kan, amom, natal ka ita. Natal ka gayam nool no sampakim. Agyamanak manen, Mr. Go. Sige. Tulungan ka malugi pwestom. Ay na, agyamanak unay, Mr. Go. Nasaya at launay no kasta, bong anak ko. Saan kan nga agisursur iti tuyo? Taaddan pwistom. Wananang, umdas day jayan a pwesto para kanyak. Agurnungak, para itidakdakkel a negosyo. Ay, wun anak ko. Ay namaragsakan ak unay kan ka. Naimbaglangan, tanasayat a tao ni Mr. Go, apag ang angkatak itilakok atuyo. Ngamin, inikanak iti pwesto, nupay abangak iti binulan. Ngam basitaeng. Ngala, pagyamanan tano kasta, anak ko. Bong, hinawis ka dito sa restaurant. Tayam amo kan ka anak ko. Isukim. Kumusta, Bong? Nasaya at met, Miss Kim. Naisim ka kayam ni Kosyo. Wen, Miss Kim. Ket pagyamanak, tadaim pa ni Mr. Go apwistok. Okay. Tulungan ka, Bong. Palawaan ta ni Kosyom. Sige. Kaya ko agbalin kayo, bisplen ha? Kaya't ko bisplen ni Bong. Kapo, nataal ken nabanglo. Ha? Pagyamanak ha, no kayat nak a best friend, Miss Kim. Pakaidayawak unay.
Unanang, kasla makarik na akmeten iti ayat kini Miss Kim, nga anak ni Mr. Go. Ay awan dakes na. Nulakot kayat da ka ama ikamang iti pamilyada. Sapay ko mananang, agayatak at talaga kini Miss Kim. Kasanaw tay balasang ijay daya a kursunadam ni Pileng. Awanin panagayat ko kenkwana nanang. Ngamin, makaipas ti balikas na idi kanyak. Iso nga ita, ni Miss Kim ti kayat ko. Tanasaya at ti ugali na. Nana, kaya't ko kumakasarita ni Bong. Agkidawak iti pamakawan na. Gaputan na amiris ko ang madidag iti imbagbagakan ko, ana. Kasta ka, day. Adda ka din ni Bong, nana? Awan. Adda ita ija pwesto na ija tsindaan. Unyag paiso, nadamag ko nga dagaya mon pwesto na ija ili. Wan, kaya nagbalbaliw itan ni Bong. Nataer itan ti anak ko. Unya rod, nana. Nakitak idi ija istor ni Maria. Ngamjak nagpadlawan. Mala, no kayat mo makasaritan ni Bong, mapan ka ija ilay, iti pwisto na. Wala na, mapanak itamat laang. Ne, pudno gayam tay kunada nga addan pwestom dito tsindaan, Bong. Wen piling, ket kaasin ha, tadumat ti gumatang iti inaldaw, ken adda pay agangkat dito iti lako da. Kasta? Mayat dagito'y lakok atuyo, saan unay anaapgad. Adda madlaw ko kan ka, timar ka. Pagyamanak dayta ako nam. Uy, sumarungkar kamutin ay di balay. Ha? Bong! Ada awit ko makan. Dito itan pwestong mangan intonal daw. Wen, sweetheart. Piling, yamammuken ka ni Miss Kim. Kaayan-ayat ko. Inayat nak, kan dinak pulos pinabainan. Nga uray sa bali ti payud ko. Ang amita, nabanglo akon, tainaldawa kon nga digos. Kumusta, Piling? Napintas ni Miss Kim man niya, kan nasaya ati ugali na. Kaayan-ayat mo? Wen, Piling, inayat ka idi. Nga makaipas ti balikas mo kanyak. Isu aga po iti dayta. Inkadang ko abaliwan ti wagas ko. Ket saya atek ti biag ko. Tapno awanen ti manguyaw kanyak. Ha? Ni Miss Kim ti ad-adda aga po na ang nagbalbaliwak. Gapo ta ay ayaten nak. Kasta ka din? Isu nga agyaman nak iti makaipas abalikas mo kanyak idi Gapo ka dagi jay. Inkadang ko ti agbalbaliw. May saday dya akarit kanyak. Isu nga ita, kanayon ako na nabanglo, kan nataer. Isu na inlove kanyak ni Miss Kim. Ket ita, naragsaka ko ni tibiyag ko, nga oray simple lang. Sorry no, nasaktan kay di, Bong. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Sapay ko mata agtultuloy tiragsakyo kan ni Miss Kim. Kinapod na. Apalak ni Miss Kim. Gaputa iso ti inayat mo. Ngamin, nasayaat ka a tao, Bong. Sorry, iti kalabas. Ay, ang lalaki din na ya. Saan gamay na nasayaat nga agisawang ka iti makaipas abalikas iti pada mataaw. Tadi mo amaw. Nuan yan to ti sumarunaw ang mapasama. Anya laki dain. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Anay tampaw. Dito'y drama tayaw. Anya laki dain. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami itingkay Panang Tarabay. Anya laki din! Late ka manon, Bencho.
Ma'am? Inaldaw ka na kanayon amalay. Sukatan kansan. Ay, saan kumamat, madam? Agasaman, agalas 9 na sumrag ka. Ay, saanan ang maulit, madam? Talaga saanan ang maulit pa'y. Tano maulit pa'y amala daw ka. Ikatan kan. Inungtan na kan samot ni madam. Wan nga rod. Bigbigat at sinermonan nak. Apay ngamin aya, akanayon ka amala daw asumrak. Nagrigat mo't ngamin ti sumrak amasapa. Apay nga siya, makariingak mo't amasapa. Sa anak ngamin anarwam nga gring itinasapa. Ag-alarm ka ngamin Ala, aramidak tayo ta. Rumbang asaan kan amala daw inton bigat. Narigat ti awan trabaho na itapa nawan anya. Ayan na nga ni Benjo. Saan na kano kayat timangan, manong? Nakapanimid mo ti jay salas. Abay, ada problema na? Inungtan sa kano jibus na. Gaputa ka na yun na maladaw. Dahil takot ti pagpagakin ko na. San nantumat ngamin kaya tag-alarm. Ibagam aday taking kwa na, manong. Total, sikat ikalakayan mi. Ala, lepasak lang ti mangan. Takasaritak man daya Benjo. Abay, inungtan na ka jebos mo? Wan nga rod, manong. Last warning ko kanon. Ag-alarm ka ngamin Sa anak ngamin anarawam nga ag-alarm. Ay katuruamam Kasano, no ikatanda kay ti trabahom. Dakal pa imot nga rod ti sweldom dita. Nagrigat agbirok ti trabaho ita. Talaga narigat. Mala, ag-alarmak nga rod, manong. Dayta, ti kasayaatan nga ramidom. Sa pamutlaw unay day ta alarm mon. Agasam man day ta alas 5 insan. Wana, tamamigatak pa Ay kitsi ka nga rod tagluto at ti pamigatan tayo. Ilaam na kami nga rodan kani manong Fidel. Una, day talagayam. Ay na. Nagmayatan insan. Basta agree nga kita alas 5. Sige man nga rod insan. Kayam day ta. Nagpigsamot di alarmon. Ay, nagpigsang agpay sumanang. Ay, di. Saan pa yung mata nakaring ni Benjo? Bilibakin ko na. Nagpigsa ti alam na. Ang saan pa'y lang nga nakaring. Nakaunat pa'y lang mat anak ka nga. Ay, ala. Hindi pa man di alarm na. Ay, uun manong. Siyak man lang timang ringkan ko na. Benjo! Benjo! Agring ka! Ne, nagrigatan na ringan dahito ya tao. Apay aringan nak ngay. Ne, sika pa'y di makaungat. Sobramat ngamin ti pananggunggun mo kanyak. Kasano, ket nagrigat ka aringan. Ala, tumagdar ka ditan. Masapol anasapa ka ama pa nagtrabaho. Oy, very good. Saan ka nala daw ita Narigatan di maungtan. Kasta kumaka na yun Sinurot mo ka di dyan bagakan ka, nga-alarm ka. Katuan Mayat tiyag alarm. Siyak tupay. Alarm ti mangririing kanyak iti bigat.
Manong, nasangpitakmat na nakaturong ni Binjo. Ay, saan ngamin anarwam nga griing iti masapa day jay? Saan nan samit na nasurot di alam na. Saan nga rod? Nagpigsapay, natitilingak pa'y. Ay na, no saan ko ariniing? Hawanan Ay, kaslawan serbina mo di alam na. Ay, hawan sa agpaiso. Kahit ringa ko ni Binjo, Manong. Una, tayo so tagluto ita. Oy, Benjo. Gusto daytan palagbuy-buyam iti TV. In ka maturugan. Ay, jak pa'y nalpas to'y buy-buyak, Manong. At apay trabaho minton bigat. Narigat kan tumanan na ringad. Apay nga min ayaring andak pa'y. Kado di ka matmariing. Uray at alarm mo. Saan daw ko naringan? Siya kung timakam mo nga grain. Oh, kinunam dayta Saan da kan tungaruten aringad? Di alarm mo, Binjo. Binjo, di alarm mo. Benjo, agring ka na. Nakaringa kon. Bumangon kan, tama pang kagluto. Mala, ilakaman na kami, iti pamiga. Ayan ni Benjo. Awan pa'y madam. Nala daw manan. Ay, siguro, madam. Awanan, ikatak atalagan. Amangan no agsakit, madam. Saan mat nga rod ang nag-text? Hala, awanan na talaga. Ikatundan ni Benjo. Ay, nakaturog pa lang ni Binjo, Manong. Oh, nag-alarm mo iti amok. Nangagkunto pa, nagpigsa di alam na. Hawanan, katendan day tatao. Win gani, anya oras nga eh. Alas 9. Imbag kanyak tapang rabi iti sirrek ko iti trabaho, Manong. Kaya siyakmat, day off ko matita. Makaringan ni Binjo, Manong. Oh, nasaya at nakaringkan. Ha? Anya ti orasan? Aldawan kunak man bimbangon ka idinagun iti alarm mo. Awan mo ninsan, kundi alarm ka. Saan ka mamaring? Nakaringak. Ang in-off ko mo ti alarm ko. Kunakon kahit. Ay, kunak no mariingak kalpasan iti 30 minutos. Ang naidiritsok mo itong tinaturog. Ay, agpada ta insan. Kastak mo numaminsan. Iso asaan ako nga alarm. Ay, Manong, kasanon na ito eh. Oh, talaga dakila problema. Ay, ikatanda ko na. Ay, ikatanda ka talaga yung opisina mi. Hello, Benjo. Apay nga awan ka? Ay, ko nga min. Ay, sapsapulo na ka ni madam. Ay, akong ungat ka di. Katuan Ay, ikatanak ka din. Isumati ko na. Ay, kasanungatan na ito eh. Ipalawag mo akan ko no apay asaan ka asimrak itangal daw. Kasanungat ay, anya ti aramidag. Amumot abakit abalasang ni madam. Naungutan, kan narigat akasarsarita. Nalpas manen ti may isang aldaw at trabahok. Kahit, kasano ngayon, Benjo? Awanan, Manong. Anya nga awanan? Awanan di trabahok. Talaga ka di nga inikatdakan? Ay, kwa Manong. Ada ka di girlfriend mo ita? Oh, tila damdam agamat. Apay anapan di ti saritaan. Ay, Manong. Si kaman ti makisarita kini madam. Sino ang madam? Jayhead mi Nag-strict ngamin da jay. Kahit, basol mo Apay nga bin tawan disiplina nga griing amasapa.
panunutom amanong, no awan trabaho, si kamat lang ti kakasi. Tapay kumasyak. Siyempre, dumawat iti kortakan ka. Ay, saan ah? Alam mo tinamanong, ingka makisarita kini madam. Tapno saan na ngay katan iti trabaho. Oh, nagloko kan Benjo. Inikanak pa'y iti trabaho. Nagrigat ti aghala iti baro nga empleyado, madam. Nagrigat iti mang train. Ay, jak maanusan ti kas kini Benjo. Umay sa kano ita, isumot ti text na, madam. Tapay pay laeng. Umay kano makisarita. Umay naalaan a di maudi asweldo na. Addadan, madam. Adda kadwana. Ni Manong na. Nang itugot pa'y iti abogado na. Pastor ka kadiidan, ma'am. Addadan di taruar. Hello, ma'am. Siyak ni Fidel. Manong ni Benjo. Adya ti kayat asawan da ito, Benjo. Ay, kuha, ma'am. Namin ado analadaw ka. Ita, nang itugot ka iti kamsat mo nga agrason para kan ka. Madam, mabalin ka di adwa talaeng agsarita. Benjo, rumor ka ba ilaeng? Ay, uwan manong. Urayan naglatan ni Tirwar. Apay ngamin analadaw ka manan. Diyak man na mo. Anya ngay nga tanti pagsarsaritaan da manong mo kan madam ija unag ti office na. Makapadanag mo ti kastoy. Sika ngamin. Ay, mabalin ka di sumunag kayo opisina ni madam? Anya ko mati aramidak. Ay, damagam no kaya't datag kape. Aywan anya. Pambara mamang dengag ti pagsasaritaan da. Ang agnerbiyosak mat. Amumot nga stricto ni madam. Kabailam day ta. Sige man laangan. Madam, kayat yu kariti agkape kini sir? Anya ti kayat mo? Kapilangan. Dua kape. O sige madam, mabait laang. Oh, anya tinangag mo pagtungtungtungan da. Awan mo tinangag ko. Ang kaslasan mo't nga agungungot ni madam. Nakaisampay nga rot. Ha? Sigurado ka? Isu at tulungan na kung nga agtimpla iti kapeda. Sige. Uwan. Kita man laang anya. Agpadpada tamot gayam iti nagtrabahuan iti. Saan talaang nagkita? Kanita, nagkita tan. Adto yan ti kapeyo, madam, sir. Mabalin mo ka di nga ayaban dito ni Benjo. Wan, madam. Ikatan nyo ka din ni Benjo? Apay ko mga kat gayam kon ni Manong na. Barua ket balasang matibosyo. Agbagay kami kadi. Wala. Sigurado agbagay kayo. Anya lahakit din agasat na ito yan? Bayang madam, tasya ko na mismo di mangriing kini Benjo, tapno saan na maladaw. Siya kun ti agbalin nga alarm na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo,
iti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.